i-topic ngu-general arithmetic, understanding numbers. Sabasebenza nge-standard form. Kule lesson lesabasebenza nge-standard form. I-standard form, what is a standard form? A neat way of presenting numbers, especially ama-number la ngani they are very big or very small. Zathola ukuthi khona inamba enkulu ukuze uyibhale nje ephepheni inamba leyo iza kuchithela isikhathi kumbe ukuthathela ispace. So yikho lapho kungena khona i-standard form. I-standard form yenza into zibe lula la ngendlela esibhala ngayo ama-number amakhulu mba amancane abe ngani ngama-number ayabukeka kungabi sokungazani ingcabanxoza. So let's take for example isibonelo nje inyanga lesibone usuku i384,400,000 meters away. Ukuyefika enyangeni ebusuku inyanga lesibone usuku 384 million meters. Then ipage ikhasi elebhuku li 0.0000213 ubuqatha bakho, that thickness. So yabona ama numbers la ukuwabhala nje, it's a very long number. Vele nje nxa wakhangela uyabona ukuthi hayi yikho lapho kungena khona i-standard form. I-standard form iba ngu-a times 10 to the power n. That's the general form. A times 10 to the power n. Siyindlela esiyimisa ngayo i-standard form. U-a uba yinumber in between ephakathi phakathi kuka-1 kusiya ku-10. Ingaba ngu-1, ingaba ngu-1,1, ingaba ngu-1,2, ingaba ngu-5, ingaba ngu-9,8, 9,9. U-n yinumber epheleleyo, inumber engela decimal. And leyo number singakhohlwa kuthiwa yi-integer. I-integer can be positive, it can be negative. Ingaba ngu-1, ingaba ngu-2, ingaba ngu-2, ingaba ngu-3, ingaba ngu-15, as long inumber engela decimal. So how do we then express lama number ngu-2 engiqale ngawo into standard form? Angithi sifuna, let's say for example 384,400,000 meters. Angithi sifuna a abe in between 1 and 10 uzaba ngu-3,844. But in 3 significant figures uzaba ngu-3,84. Then sokumele sikhawunte ama number angemva kuka 3 mangaki angu-1 2 3 4 5 6 7 8 ngu-8 ngu-4 ngu-4 ngu-0 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 angu-8. So n uzaba ngu-8. So i-answer yethu iba ngu-3,84 times 10 to the power 8. Singakhohlwa 3,847 zi-3 significant figures. Otherwise besingayibhali ibe ngu-3,844 times 10 to the power 8. Then le yesibili u-0.0000213. How do we then express it into a standard form? Siyabala amanani or amanumber aphambili kuka-2 ngoba inumber esifuna u-a wethu obvious uzaba ngu-2,13. Inumber in between 1 and 10. Angeke waba ngu-21,3. 21,3 is now outside that range. Angeke waba ngu-0,2. So izaba ngu-2,13 times bangako 0 aba before abaphambili ka-2 bangu-5. So izaba times 10 to the power minus 5. Iba ngu-minus 5 ngoba inumber le incane, inumber encane ivelile comma leyo number. So nthemba kuyabonakala ukuthi kuhamba njani. So ngathola ukuthi ungayiphiwa inumber yi-standard form kumele uyibuyisele to its original form, uyi-reverse. So for example 2,13 times 10 to the power minus 5 simbuyisele back to, angithi is times 10 to the power minus 5 kutsho ukuthi before u-2 kumele sifake u-0 abangu-5, ngemva kwa-0 okuqala kumele sifake i-comma. Kulula as it is. 0 izaba ngu-0,0000213 eka 384,000,000 384,400,000 layo we know ukuthi
kuzamele sibhale u384, but after u384 after u3 ngemva kwa3 kumele sifake ama-number angu-8 nguyu times 10 to the power 8. I think kuzabonakala kuma examples lawa. So u0,0062 o 0 bangaki aba before 6 saqala ngubhala u-a wethu uba ngu6,2, then o 0 bangaki aba before 6 bangu 1 2 3, so iba ngu6,2 times 10 to the power minus 3 i-answer yethu. Then leyo number 2 532,000 u-a wethu uba ngu5,32, then mangaka amanani after 5 angu 5, so izaba ngu5,32 times 10 to the power 5. Masifuna ukuyibuyisela sizabhala u532 lwa, then sifuna amanani abe ngu5, so sizagcwalisela ngabo 0 abangu3 ibe ngu532,000. Then leyo 2,31 times 10 to the power minus 4, since ngu10 to the power minus 4 kumele sifake o 0 abangu4 before u231, ngemva kuka 0 kuqala sesifaka ikhoma.